Yeah, proper. I khale ngeze ndla vlog la ka Master T. Yeah, na mesa na shona kuse khale. No, got this vlog with akhe about the recent events. Hinkwenu ni ti vone the recent events. Osingove. Va kanganyisini we kai perform leni. Hi vanhu lava a va planning of course ku va ya ku fayeni. And then na yena Ben Mayengani na yena ekanganyisiweni ka performance ka hi futhi swinyanyini. So da khe hi vulavula hi swona. So hi ku ka already ka Mr Phosa a swi touchini nyana hi ta vheta hi sungula hi le ka Ben Mayengani. Okay, yeah, so ka recent event leya Ben Mayengani loko a fayiwa le ka Magumuza le the notion ya vanhu leyi a va na yona laha a ku ri ku Ben Mayengani the president yi ta fika yi va nghenisa free of charge ka event ma yi twa mhaka leyi hikuva va twisiwa ku ri leyi ta ku ri vo ma 2 something loko ni hleketa kahle laha it was around vo ma 2 something loko ni hleketa. So hi swona leswi nga endla ku vanhu va twina ku president Mayengani yi ta fika yi va pfumela ku hayi vanhu va mina nghenani free of charge ka event. However sweswo a swi humelelanga. So based on the information leyi ni nga na yona i ku mhaka leyi guys a hi ximhakani i mhaka yo dzika swinene, because even ti-businessmen a ti ri involved ka mhaka liya ku va ti-motivate vanhu ku va kombisa ku va lava ku nghena free of charge ka event. So a hi langutiseni kahle mhaka leyi swi meka se no n'we mi nga mi ya fayetela leyi hayi I'm disappointed hi conduct ya n'wina. Mi lava ku nghena njhani free of charge ka event? A swi make sense. Na ku vanhu lava va yi twisisi business. Event ri ku endliwa laha ku hakeliwa ti-artist, ku hakeliwa sound, like there are many things there. Mi swi voni a ku na vanhwanyana futhi laha van'wana ti-slay queen nyana a va ri kona vona vo hakeriwa ku va ku ri vona of course va va ku ti-waitress da. So mali liya hinkwayo yi fike yi vuya through the ticket sales. Ticket sales hi tona ti vuyisaka mali liya, more especially loko hi languta ka Magumuza, because Magumuza is a sponsor. Yes, Magumuza is sponsor. Swi tiva ku sponsor va sponsor vo Ben Mayengani vo Hlavu kwalani. Yeah, most people wa sponsor Magumuza. So mali leyi fike yi vuya through what? The ticket sales. However vanhu va yini va fayetela le va ku va lava ku nghena mahala va damage na timovha ta vanhu ka case yaleyo. Veri mhaka ya kona ku video ni hava veri leswi a ku fanisiwa swona ni veri a ti fana ti kha ti nga vonani. Lavan'wana a va ri ka the other side, then lavan'wana va ri ka the other side vhele a va ri handle van'wana va ri ndzeni. So lava le ndzeni a va faka ve le handle va faka ve le ndzeni ka ti fayile ta ku zeni na timovha ta vanhu ti damage-ekini i timhaka ta sweswo. You get it? So hi leyi mhaka yi nga kona. So sweswo swi make sense. Na mina ni nga vula loko hayi loyi a nga ta kumeka again a kha swi endla sweswo hambi ba a pfuka xibedhlele swi ta swi ri kahle ngopfu. Because a ni voni swi meka loko ku ri hava mali ya event tshama kaya. Naswona that event a yi chipini Magumuza futhi a endle kahle swilo leswi. That event guys it was way too cheap, 30 rand. Come on, general 30 rand. Ya 30 rand. Swi lo yini mara 30 rand yinene. Na street was 2 a ya ha xavi 30 rand. Hambi pizza leyi xa small a ya ha xavi 30 rand. Ka the bonus a ya ha xavi. Mara munhu i a faya mhaka sweswo. So mina leswi nga ta swi loko hayi mina conduct liya a ni yi pfumeleli. Hinkwavo lava landzelaka Master T a ni swi tsakeli ku wun'we wa n'wina hambi ku ri wun'we ntsena a nga a fayetela ka event. Moya walowo hi nga fambisana na vona a hi va tshikiseni sweswiya lava kambe loko kwale ka xikukwana wa koho kwale swi rhonga ngopfu leswi va nga swi endla. And swi nga va kahle ku loko va kumeka va boha strong va pfuka xibedhlele. Hi leswi swa best xexi va fika va pfuka xibedhlele i nge ya fayetela ka event ya munhu swi wrong. So ya ka Mr Post kona nakona na full information hinkwayo leyi a ku ri genge guys, genge ya kwale Holobye Resort kwale. Kambe loko ni le tiko leri ka Holobye hi loko kambe le is it a ni ta bayiseka guys kumbe le kwini le na Holobye kambe yi kumeka ku Holobye is it kambe Xikundu yi le ndzeni le na bayiseka kambe le kwini but it's close to Xikundu leni. Hi le Xawela ya le a swo planiwa swilo leswi nga endleka laha guys. Leswi mi fika mi swi twisisa a ku ri genge yo karhi yi nga plana ku yes hi ya ku fayeni ka Mr Post. Loko mi ma yingisela kahle that clip ni ta vekela link ka top comment.
mi ta swi twa ku a ku na vanhu va kha hey va kha va chava ku fala loko mo yingisela kahle ngopfu na loko kha teka video a va ri ku chaveni laha loko mo yingisela kahle a va ri ku chaveni so it's very very clear ku tlakana swimovhana leswimbirhi leti to cacana letimbirhi guys vona timovha letimbirhi ya blue na white vona ku ndleka a hi languteni timovha leti vona ti ri ku cacaneni timovha letimbirhi ti ri ku cacaneni letiya liya blue na white a ni tivi ku ndleka yini there is something wrong ko maphorisa a va swi vonanga but there is something wrong with those two cars phorisa leri a ri vonangi nchumu swi ri a ri vonangi nchumu ti ri ku cacaneni letimbirhi there is something going on there is something off mi ti voni letimbirhi liya white na ya blue ende movha na leyo li caca tibaki letiya loko xido xi khumba kan'we xo wela le kule so ka hosi ngova na kona a vo plana guys so naswona obvious xi wrong loko ku ri vanhu a va lava ku vona artist yo karhi va nga yi because na loko ho langutisaka that event swi very very clear ku a ku na ti-fans to tala leti a ti lava ku tsakela ku vona Mr Post even if ku nga ri ti-fans ta yena ku na ti-fans to tala a ti tsakela ku vona Mr Post because loko hi langutisa a va talanga vanhu lava nga fa yes a ku ri gang guys that's what you need to understand a nga ri munhu wun'we laha a plane swilo leswiya but loko hi langutisa laha swi kombela ku maybe nga ku yo faya loko ni swi langutisa maybe 2 or 3 people vo va nga fala a ku fangi vanhu vo tala hikuva va kha va chava of course and swi nga endla ku va chava i ku a va nga ri na huge support you get it a va nga ri na huge support loko hi kha hi langutisa laha so naswo swi wrong loko ku ri munhu a nga lava ku vona artist yo karhi ne a nga yi tshama kaya ku la ka gagaxi ku tshama kaya loko hi artist yo karhi a vula ku yi vona tshama kaya i voni leswaku vanhu va nge yi na vanhu swo boho va ya because ti-artist hinkwato na ti-fans na ku even if Mr Post a nga na ti-fans to tala there are a lot of people who hate Ben Mayengani and vanhu lava va zonda ku Ben Mayengani they love Mr Post mayoko ma yana mhaka leyi hi swin'wana swa swilo leswi mi fike ma mi kha mi swi langutisa swona sweswo ku vanhu lava va zonda ku Ben Mayengani va rhandza Mr Post so hambi ti-fans ta Ben Mayengani ti nga yangi holobyo resort a swo boho ku tala a swo boho ku tala a hi langutiseni ti-case to fana na ta le minkarhi leyo loko gagasa halo na Ben Mayengani birthday celebration ya gagasa a ku tele a swo a ku tele because ku na vanhu lava va favhaku Mr Post or vanhu lava zondaku Ben Mayengani so swo boha va sapota Mr Post you get it yo so mhaka liya hinkwayo leyo ti fayetela leti mani a ni yimelangi na yona na ni yimi na yona and I wish lava nga ta kumeka va kha faya va boha va pfuka swibedhlele no ka ni nga lava ku swi nyanyisa mara ma swi twisa ku swi famba swi ya kwini vhele lava kumeka va kha va fayetela a va biwi va pfuka swibedhlele hambi u ka nga ha pfuki ma sorry no bayizana a ni nga lava ku vula swona ya a video helerini loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe eya ni ta vo exo ni sungula ni endla la before munhu a chayisiwa so swona swi wrong swi very very wrong swi nga handleki hi leswi nga ta swi vula tano.